Usumut Menteri Rongba ubak Preston Tensong Uloong babon kisang san perthai kilas dang menthet kum upilat habayade bat kimat jong kajai benrio. Uloong bakum upilat kilas dang menthet da kabaong shim mapi ba ya bishar mapi ngen IT no yak syuki hande uloong kum kinang yalam kinyang ha kanong rem la kalong ha kanu kedur. Ula benrap da kabaong langi ong ya ka ILP ne kecimpun rung ya khtien khasi ya khtien kabapram ngidang buat dien hadu mentam. Ula benrap da kabaong baladang ipet ya kaseng BJP ngiyo i kumba kapersyang berpelong kum kemat ya kun election da kabaong lada job mangi ngin ay ya ka ILP ngin ay ya khtien khasi henai lada kijiet ya kejela kide ban ay no ya ka ILP bat pentenrung ya khtien ha ka khnit kabapran nama sensyal maki hanong ba Delhi nama nakaliang jongi ngihap ban ut shaw Amit Shah bat shaw Modi ban penurlong ulai thuru balabun bun sien kilalet banyak kendo ban buat din ula benrap da kabaong balada kade kapot election ya kamde kapot election ya kimat jong kajai benrio kinshim ba kade ka kamram ban sim khia Berdirjen wakil parti berkera-kera sedang tim kerti lu kita kerti ini oleh longkit kebat kerti untuk bilang mano bukit kerek bung air bung jimperen juga kerti lu sih bilang sim mapi baik-baik dia bisa nanti Unga serendah nok meruski aja. Mereka orang nabi. Uyen ni hak nabi. Lalu usaha kan kado. Yen ni hak nabi. Dia orang nabi ka ILP. Dia orang nabi ka tin kasih. Uyi nyutia ni deh. Tak haji nak koleksi untuk BJP deh. Ya orang bermanu bab pemilu kata agenda election kemanifesto balada job mai ai ILP analada job mai ai kata ya kaktir kasih job kata sih kata dia dengan kata betul lada pilih jela ai mau dia jaga sesiama pilih anjir Uyi Daud semana saya Daud isu Amit Shah. Daud semana saya Daud yang Modi Prime Minister itu. Karena Hussein CM dengan yang di lah bentuli kasih. Kita dia sekali dan dia pek dan dia kesana. Dengan Daud Nabi. Election mah klaim election. Yang isu kibadai coba cek penelu coba jelami, wisir, kabah kemakai kerja. Dia kata apa bumbong nabi kita sama, hak wedai nak mengatakan isu kibah kibah permi kibro hati sosial media lain projek dari mi kata high level committee. Hana punya keduyong roh simlut Preston, simlut Korat, mamlut maki, mohon maaf. Leom nabi, lak bersin keren na pemedia. Ya kit yang nen keproof kebersih. File FIR police station. Umano utah mentah, umano utah obi utah high level committee.